mujyi wa Filadelifiya indege y'ubutabazi yahanutse yica batandatu. Kuri uyu wa gatanu nibwo iyi mpanuka yabaye nyuma gato yo guhaguruka. Ikompanyi y'indege zikora iby'ubutabazi yavuze ko indege yaguye yarimo abantu 4 bayikoramo, umwana umwe wari kumwe na nyina, kandi aba bose ntabashoboye kwirokoka. Iyi ndege yakoze impanuka ifite icyicaro cyayo muri Megisike, ariko ifite uruhushya rwo gukorera muri Amerika. Abategetsi baho iyi mpanuka yabereye bavuze ko yaguye mu gace gatuwe cyane. Televiziyo ya CNN ya hano muri Amerika yatangaje ko igihugu cya Megisike cyatangaje ko abantu bose bari muri iyi ndege ari abo muri Megisike. Iyi mpanuka ibaye nyuma gato y'indi mpanuka y'indege iherutse kubera hano hafi y'umurwa mukuru Washington DC y'ikompanyi ya American Airlines yo yagonganye n'akajugujugu ya gisirikare yarimo ikora imyitozo. Ku mavideo yasohowe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza yerekana aho iyi mpanuka yabereye muri Filadelifiya, yerekanye n'imodoka zahiye zirakongoka aho iyi ndege yaguye mu muhanda.